imbere mu gihugu. Ibi bigaragaza intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kugira no kwihaza mu bikoresho by'umutekano. Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko izi ntwaro zemewe gukoreshwa ku rugamba kandi zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'izindi ngabo z'ibihugu by'inshuti. Remiko ikorana n'uruganda rwa Israel ruzwi nka IWI Israel Weapon Industry, rukaba ari rwo rutanga ubumenyi n'ikoranabuhanga rifasha mu ikorwa ry'izi ntwaro. Mu bitabiriye iyi nama ya ISCA harimo ibihugu bitandukanye bya Afurika n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda mu bya gisirikare, aho banamuritse ibikoresho byabo birimo ibikorerwa muri Misiri, Turukiya n'ahandi. Gusa kuba u Rwanda rwaramaze kugera ku rwego